ikaze mwe muhora mudukurikirana umunsi ku wundi hano kuri Matare TV. Turabahaye ikaze, turabiyegereje. Imana yo mu ijuru ibahumugisha, kandi dushimiye ukuntu murimo kugenda mudukurikirana, mutubwira ko dukora utuntu twiza tukabasetsa cyangwa abandi tukabubaka. Imana yo mu ijuru ibahumugisha, kandi muzamukomeza muzamukomeza mudufane kabisa. Mukomeze mukore subscribe, share na comment zanyu turazishaka. Aho tuzoza dukora nabi muzamutubwira yuko twakoze nabi tubihindure. Nimubona tugiye kuja kure muzamutugarura, niko kwiza. Turabakunze rero kuko mutubereye maso. Imana ibahumugisha. Hanyuma nkuko murimo kubibona, uyu munsi ni ibyishimo byinshi. Turi kumwe n'umutumirwa wacu hano. Uyu mama aje kunsura bisanzwe, ngo mare ndamubwira nti waje ukansuhuriza abantu banje hano ko bo gukunda cyane. Rero aranyumvira, aranyemerera, none yaje hano kubasuhuza. Afite ibintu byinshi cyane yobabwira bigafasha imitima ya benshi. Murakoze cyane. Rero turagira ngo twibwire amazina yawe. Urabizi simbikubwira uko tuzatwibwirana umuco wacu wa Kinyamurenge. Ikaze. Murakoze cyane. Ndashimye cyane. Yego, asante. Yego, amazina yanje banyita Nyamanyana Jeanne. Bakuzamurirweho buke. Banyita Nyamanyana Jeanne. Kaba ndi umumama wubatse, umubyeyi mukuru. Yego. Mfite abana ngeze kubuzukuru. Asante. Mfite abana 8, navyo abana 8. Mfite abana 8. 8. Naho zariye muri Kongo bose. Yego. Bahungu 5 n'abakobwa 3. Ariko ni wewe wa mbere. Urashingiye se? Ndashingiye abana 3. Mfite abuzukuru 6. Nuko umubyeyi ukomeye cyane. Umubyeyi nukuri mari. Kaba umugore w'abanyabyishi wo mu nzu y'abagigi. Kaba umukobwa w'abasama. Abasama bahe? Abasama bo ku Ndondo zo mu Kagogo. Yego. Urakoze cyane. Murumva ko tugiye. Yaratubwiye ngo ni umukobwa w'abasama, siko wavuze? Umugore w'abanyabyinshi. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murumva ko ari umubyeyi w'umugisha cyane, ufite abana benshi, abahungu n'abakobwa, ufite n'abuzukuru. Ariko yanyemereye ngo uyu munsi araza hano kunsura kuri icano yanje. Rero ndagira ngo mubaza akantu kamwe. Namubonanyeho numva ndamukunze. Nakubonye uririmba mu ikorari kandi ungana gutyo, numva ndatangaye. Abantu bakingana gutyo baracaba mu ikorari kweri? Mu gihe abana b'ubu ngubu batari mu kuja mu makorari ngo tuje kuririmbira Imana, ariko tukaguma tukicara gusa, tukicara ngo nuko ngo mfite umwana, ngo mfite abana bangahe. Wowe uratubwira nimba mwageza muja mu ikorari rya mutaratangira kubyara wenda, cyangwa nimba mwageza muja muri bangana. Ariko abahano ndi mu gutangara, umukobwa akavi wabo ari umukorari akiri umukobwa, ariko yashika hano akanatangira, ashika ku mugabo akavuga ngo nuko byose byarangiye. Ico kintu ndagira ngo kitubwireho bwe. Tubwire igihe wagendeye mu ikorari nuko no kugeza uko. Rero je ikorari ndayikunda. Asante. Ni umurimo w'Imana. Zanama mbwira abandi ngo ikorari ni umurimo w'Imana. Turi abakozi b'Imana. Umuririmbyi ni umukozi w'Imana. Amen. Jewe natangiye ikorari ndi umwana mutoya muri Sunday school. Nokuri. Ngo tuve muri Sunday school nagiye mu ikorari mfite nk'imyaka 14 gutyo. Nama mu korari. 14. Ndaruha ndabatizwa ni umukorari, ndashakwa nama mbu umukorari. Nkaririmba mfite inda kugeza ku munsi wo kubyara. Ndi umukorari. Gasiba nabyaye. Iriya ruguru iwacu gaho wageze ubyara wagira icumweru kimwe umwana yaragaze. Ukwamuje gusenga.
nukuri icumweru kimwe umwana yaragaje ukama utwara umwana gutya ataraboguheka ukaja gusenga ukasubira no mu ikorari se ikorari wagira ukwezi ukamusubira mu ikorari biratandukanye n'ahanga ayiba cyane ukamasubira mu ikorari karirimba kandi navyaye ndahekana wa muntu wavyaye ndahekana navyaye ndahekana umwana ageze yeneza imyaka 2 mvyaye uwundi umwana keneza ariko ndiwigaze uhagarara ariko ntabwo nahagaritse ko hari habe n'umunsi ntiwayihagaritswe abakuzi ko baramavuga ati karavuga ukuri ntabwo nahagaritse ikorari habe n'umunsi n'umwe ndirimba ikorari nukuvuga ngo jewe iyo nagiye mu ikanisa tare pisi za 50 ukirirwa mu bakirirwa nicaye gusa mu bagore niko twageze tuvuga ukirirwa bicaye mu bagore ariko no kurwa ukamubwira ngo wewe turi umugore uri umukora uri mu rwego rwawe kabisa mudahuye n'abari yabicaye ariko wewe ko ndabona turi kimwe nanje mu buzima bwanje ndikora naratwite hano ejo bundi ndinda mbyara tarareka ikorari noneho ngo mbyare nukuri nariko narambiwe nuko namaze ukwezi kumwe kandi nari nabazo amaje mu ikorari bakaseka kera watangiye kugenda mu ikorari utarakomera utararuha ukwezi kumwe nabazwe simbeshe ababizi barabizi noneho bakambira byakugendekeye gute none ndicara mpangira gute nama nicara mu rugo gusa icumweru kuza kiza ngo ko ndagira gute oya ndaja mu ikorari nuko namutangiraga nyijambo ariko nawe narakubonye mbona ufite umuhamagaro w'ikorari cyane kandi uzi no kuririmba narimbizi ko ndakura nyine ariko narimbizi ubwo amaze gukura ni umurimo nyine nkunda ikintu ukunzega zoamuka mukacishira nibuka umukutano wabaye Gitengera waba mama hano muri Nairobi kandi nimba wabaririmbishije narayiteye warayiteye kabisa narayiteye abantu barafashwa kandi umugore waciye uri umukecuru kungana ariko kuri Imana abantu bataba mu makorari nzobabwira ngeze none nabonyega undi twafatikanyije muje mu makorari muje mu umurimo w'Imana korari zigutera umwete none hari abazavugaga ngo dufite umwana tumusiga ngo tuje mu ikorari cyangwa tuhe umwana ngo tugiye mu ikorari abo babwira iki oya ubwo nyine ntibibabamo ariko umuntu uba umutima ugira umutima w'ikorari nta kintu cyo mubuza uzoye ku mwana ukaja ku ikorari ntaco ngo tuzireguza nuvuga ngo wanze kuja mu ikorari kubera umwana utamufite bazavuga cyangwa Imana nikubwira ati mumva umwana mwijanire nimba uje mu ikorari Imana yaduhaye abana ngo turere abana kandi turirimbire n'Imana siyo yashize uwo murimo cyo kuririmbira niyo tuzasarura tuyubahe tuje mu ikorari n'umurimo w'Imana tuzahemberwa kandi ntawe usarura hatahinze tiwasarura aho utahinze n'umurimo w'Imana tuzawuhemberwa yeme muri uyu muvyeyi yatangiye ari umwana w'imyaka 14 ubu nyine ageze mu zabukuru ntabwo ashaje cyane arantumama nyine umaze gukura ariko aracari mu ikorari tafite no kwireka ufite kwireka simfite kwireka tufite kwireka abe n'abana zabona umwana wacereshwe ikorari kama mse kutagiye ku ikorari niki cyakubuje kuja mu ikorari ariko muranyumvira bene uyu muntu yema barero umuntu wicaye muto utaba mu ikorari kafusipangu ntabategera indirimbo zimufashe uriya muntu we ndaza yumva ko indirimbo zimeze neza ikorari n'umurimo w'Imana tuzawuhemberwa hari abaza bavuga ngo reka ngo tube turetse ngo tuzaba tuyijamo abo nabo ninde wabahaye konje kugira ngo babanze bahagarike ninde wayibahaye muje mu ikorari turababujije muje mu ikorari ni byiza cyane aha rero muvyeyi wacu ndagira ngo uturirimbira akaririmbo kamwe turirimbira agatero k'indirimbo niyo coba kimwe cyangwa 2 3 kandi ndayikuregera indirimbo izivuga ngo Ozianu batuzahura twese uko turi dutegere indirimbo kandi ndagufasha nanje sinzi kuririmba ariko turajanaho nzoza nkugenderaho
twibutse abantu mwumve baragenda bagera ku ngero zose umusore wiyemeje gukora umurimo w'Imana umukobwa wiyemeje gukora umusaza umukecuru abantu bose mu kigero cyabo biyumve azaririmbana n'umugabo we muri korari bombi bayibana ni igitangaza n'abana sawa turirimba ukaririmba simpani bukayitangira ariko dutangira Hoziyana nta kibazo Hoziyana tuzahura twese uko turi dutegereje ko bisohora nibwo tuzicara maze turuhuke turirimbe Hoziyana tuzahura twese uko turi dutegereje ko bisohora nibwo tuzicara maze turuhuke turirimbe Hoziyana najeje ndi umusore wabyiyemeje gukora umurimo w'ubutumwa ibyo kurwana n'abandi si imirimo imbaraga zanje niza Yesu najeje umusore wabyiyemeje gukora umurimo w'ubutumwa ibyo kurwana n'abandi si imirimo imbaraga zanje niza Yesu Hoziyana tuzahura twese uko turi dutegereje ko bisohora nibwo tuzicara maze turuhuke turirimbe Hoziyana amen ubwo tuzahura twese uko turi dutegereje ko bisohora nibwo tuzicara maze turuhuke turirimbe Hoziyana najeje ndi umwari wabyiyemeje gukora umurimo w'ubutumwa iminwa yanje izavuga ishimwe ryayo ibyo bitukuza si imirimo najejewe ndi umwari wabyiyemeje gukora umurimo w'ubutumwa iminwa yanje izavuga ishimwe ryayo ibyo bitukuza si imirimo Hoziyana tuzahura twese uko turi dutegereje ko bisohora nibwo tuzicara maze turuhuke turirimbe Hoziyana najeje ndi umusaza wabyiyemeje gukora umurimo w'ubutumwa ndagusaba ngo nsazire muri wewe zahore nitwa umusaza wawe naho nasaza amenyo yose agashira sinabura kuvuga mwami ndagusaba ngo nsazire muri wewe zahore nitwa umusaza wawe Hoziyana uko tuzahura twese uko turi dutegereje ko bisohora nibwo tuzicara maze turuhuke turirimbe Hoziyana taho umukecuru habariko najejewe ndi umukecuru wabyiyemeje abana wampaye ngaba mwami ubakomereze mu mbaraga zawe ubakomeze mu mbaraga z'umwuka bazahore bitwa abana murabona kuko tumaze kuyibagirwa igihe ni kirekire cyane tutayiririmba ariko ndagushimiye Imana yo mu ijuru guha umugisha
nisubira kuguhamagara uzonyitabe kandi nawe nufungura cano nzokwitaba sawa murakoze na ubutaha. Amen.